ओहो जिम्मेचा गजाउ दस भोग्या माले ज्या कम्या वैन भाट मर्सा कुलो वंश परम्परा गट्ने है जि स्वेबला झि अपास कर दुखसिया समाज गयो छु छु ज्याखेल दुगु मुक्त थेन्छ का ठोखे झिसा ठटिया का गस्टा हाना इलन ल इको लाने वर्ष मैच त ठोक छ छुया निंग दैम हो जनपद कल्याण लेजा गोन्टकी त लिसा थे वो छु जिनको मुछुसे लिसा उठे छ जि स्वेबला साकी मुनि बिजना न ज्याजे सिदेका वो ज्याछना हिथे छ हाना लट्टे लिबाफो हाना मेग छौ बारा नन्दनी सुबारा आ ब्यार डेक्टर नन्दी नुगु दरबार डेक्टर जायना छोपि जामटे सन याइगुजी थुगु जान वो जाली पलाउने दरबार डेक सिरे काटिनला लेजे सुरु याइगुजी अट जुसा छु लाबला लिप लाफने अठे जी याको लिसोसा जियोका झिटन उगु निट निगु समस्या मुक्त जिगु बिचाया त जाखया त इदै तो अपने आसे नापांगु द्या थनिया कोचल निगुगु द्या नन्दकुमारी बारे रुपै मने डनावको शंका वै च्याटोको मन त दुखसको बिम थेन्ला वै ठजाक बिसकया खलाट सु पास दुसा निनी दरबारा वै मेछम गोठनी दो ओम गोठनी न रुपै त तस्खै माया रुपा न नन्दै बारे ठगु मने ज्याचो नुगो ख गोठनी त महेको कनाट ओम गोठनी न तस्खै उपाय सम ज्ञाडुम मिस ज्याच न नन्द व रुपै बिच सुख ओखे ठुके या मासा लोछपु दुगन वै गए ग्वाली ख वो गोठनी नपान से ओडेन या उ दरबारे निनी या स्वा या बिम ज्याच न ओकी वो वै बारे सुनाना सु संक या उठा मरो गोठनी ठलाम ल्याम छम नन्दे दुठापी मु सेवक पि मध्ये छम ख वो सेवक वो गोठनी ठलारका नन्द कुमार छमेस्न बाइक मेपि सुनाना सिउम ओ ख सुनाना सिक मफेमा ढका ख गुप्त टया टम न नन्द हे ज्याच न ओकी नन्दै बारे छु बुख रुपा सिके मासा ठुमेको पाखेजको सिके फु अले ठोरसी बारे सुम मियम सु दुसा प्रोमिटा देवी छम जगटो ओखनो गोठनी मोवतले रुपै मने ठौबुजी वाला छु कने कुन संध्या काटे वम गोठनी स्वाट के उड्याने त बिया टपिङके रुपै थावन उबले रुपा बैगले चंगो ठौ कोठा लासा चना छु गोठनी खनि काच काचना रुपा लासा दनावल ओहो ठौ जिप्पि काहाले जुल छा ठौ अपास गन लिबागो को गन जिलिबारगा मय मेजु छिगो मने गन लिबागो शिवा जिलिबागो छटी मुख वाह वाह ठन खाता नापा फेटुवा छु छु टरंग रसी डोलाकी गोठनी रुपल्टीको स खाटाई कोस सुकले फेट त मिगा वापीको ओर्सुबे वसान छे मने टस्के तापजिका चुनचना मावजी छिरजुना भुइवने बले नन्द मिश्र नपा खाना चंगो अनि मिश्र न बाबा लापिए चन्द्रमुखी सुगला कमला सुन्दरी भद्रा व इन्दानी पे फुके उ पुचले जीवनले नन्द इपि नाप टस्के सन्तोष खखिला नाचन इपि मध्ये न चन्द्रमुखी से नन्द अपो खाए नाचन चन्द्रमुखी तासा नोवकपति हे जित ढाचो नका खलाट नन्द न ओ खन्या चुनिको सिवा छु लिस मोब्यो उल्जक गन ख नन्द जिपाके खुमी खाट गन मसो जितल बालके नन्द व चन्द्रमुखी डठी छु स्वापु दुला ढैउ शंका जुल अथि मोक्सा चन्द्रमुखी गुब्दैन नन्द नाप अजाउ ताला खलाई मुखजी जिला मिखा खठे बालके तुल अत्न छ ठुकै विषय ख मुखो चट्ट ठुका जित कवा थजा ख ब्याकी जिउपि जि छछम बाकी मेपि सुमरो उब्ल्या निसा जित नेन मेल न्योन मोल मेग छु जाटक न या ममन्ट ठट्या जुलतासा जिला अठे उइ जाउने मोक्सा रोगी जी जिला ठट्टे टस्मा चना न लासा गोटल ठुमठे जुल जिगो बिन्ती गोटमा ठुगो रसे ख मुखचका याक्न यथार्थ सिकावा रूपा ठोक मिखा खोबी ठट्टर वका गोठनी र ढल ले गोठनी मन नछक काई मिन तर अट्न व ठो रुपैया मच पजको ख व संसारी बारे छु मसुनी वइ बिचारे नन्दकुमारी रूपा प्रति दुगो स्थिरको मटना ख ठुकी गोठनी त रसे छु खमको व स्वे रूपा मने संकैना चंग नन्दकुमारी चाल चलन स्वरूप मस्याजको ख ओके ठन व न प मेग छु खमला छे गोठनी न हेकमाले टेगु बिचाए त मेज छन्ज त छुटैको आम ख जिला छट्ने मुठु नन्दकुमारी शिवाक मेपे ठो संसारे सुय मय ठोक सत्य सत्य न ख जि पाफेका ट्यात न वेकया न्याठा चासा न्याठा वसान छाखी या चलन दो मनुटेस वेकय गुण कनि वे किन खनि वेका दुटा न्याम मिस्टेसन न्यागो खलाट न मया अपास का इमि वेक प्रति विश्वास दो ठुकै कारण मेटम हो सिन ठुकै कारण मसु नन्दकुमार टस्का चलाक ठोकने न्याम लेस्पेन न छाखी ना होगबा अपो आश्रय ना होगे चलाक डौपिया चुङ ख छाडासा न्यामेसेन छिपाखे छिगु बारे संकै नाचन उगो संक मरेका छेट हे ठौकने मेबलेस्या अपो झन नचपिन प खलागु चलन याना हो ख थय ख आटक छि मुटुनी
माली बेला मनुटास मनु ओठाला सुइन मखो मनु म ओठाजको सुइ किनी जे उजाउले यको पोक्टमान याट्न अट्न जिन नन्दकुमार छ नाप्ला मेजो डॉक्टर या डिमिटे जी वकै कन्या कवे लास ठोख वकै टकन कि निली सतिन निली बरु जी छौ खटा ठौकने न्यंकन गुप्तचर त आपाडो छिन टस्क होसेना जाचुन फेकमा या ठेजुसा कनेसा कंसा बुख सिकावे थटे रुपाइ त हेका चमले प्रमिता देवी गोठनी त सता उटाड त तुरन्त कुनै भावना देवी नाप्लाउन गोठनी कोठा सुप्याउन रूपा तुरन्त लासा भोसला कल्पनी लोके चाहिउन गोठनी मामा टाउ ख ठिके जुजी जिएका मुआमुडको अज्याउ छने तेया छु नन्द त ठ्या ख्याया मामा ख चन्द्रमुखी न वस्युजी ओकेका व ओठो मरेक टाइको इमसा शिउ खनिसा जीवन नन्द निमेषित दति ठौ ठै स्वापु अति मसे आफ्नो टौरङ चटन सोकया बिथे नारका भ्याये मखो अति या न जिता ह्याक ख का आत्नी ठु नन्द या चन्द्रमुखी ओप्रे आशा दुसाला उटा सुये मखो आशा मरुगनेला वना पा ख्याना चंगी ओहो जिन गुली ठडा जिगजाम मूर्ख गोठनी मान झिटे थ्या नन्द त टाइपले टाटे व इटिटि नाचुनीगा जिटा मछला व आवले लेपला जिठटे मूर्ख जग्या मखो बाना ओखन नन्द ठन पा फेटुकुन उगिएका जिटा थजा ओखन छा लुमस मोगो मिस्टर मूर्ख टेटगो निलंगे बुडी टेटगला छके सुएबले खएका मामा छिर टानाया बाइट बिरुका जित बिउ छा अति आगे चलाक दाव ख गुके जिन नन्दै त छिर टेखन जिला छुया मुठो छे जे आ माइ ठा उनमाली मक्स मामा न जित मूर्ख भापी लासा व जिट हिउ खमाइ त थाल्ल मुस्यु मुख मुख व अटकनी मुख आए वना वो ख कन्ट्यस पनाबी माला रूपा तुरन्त दुर्न क्वाया मामा नप्लाउन गो गोठनी वनलमा वन नक्ल छ हटाउ ज्यादु गोठनी न छु तालमा नो खला छुमरा छा छलि खलना चंग मुखला ख अठ्या ओठो मरेको खलना चंगका गोठनी न जिटा ढाला मिग ओर्सबेला के चन्द्रमुखी मैयाटा ठ्याचो नकुली छला के मनशंका चुन खला अझा उनी न छा मनशंका चुन मागो जे अठ्या ढेउकामा जे अठ मन मशंका छन अठ खला सलका खला जिला आटको छ छाया मसन ढका चुनका वो मचया मै टस्क यो ओके मक अठ ख्यायको जे वो खठुल अर्जुसा उला जिटा टस्क ट प्याउल ठाउँ यो च्याप्टर ठनिया कोचल यको सुधारो